mukiniro SABA SABA enkuyanja y'abantu nibo beshikire aha katara ka Kitwe Ruhamo mu district ya Ntungamo omu kasiki k'Ekyamwire ekya Radio West. Abakozi ababire barimo Ivan Murungi owa program enama, Bob's Guard owa Good Night Melodies hamwe n'aba MTN Uganda bacamwira abantu okurabira mu mazana. Abeshongoze enzarwa za Kitwe nabo bahirwa kagisha okucamura abanyaruhama. Bamwe mu bantu abashikira mu kasikaka borekera amashemererwa kandi baraganisa kwiko mu kinihiro SABA SABA aharwa mu Kagoro ahaceka aha binire bireho na ndetse naco twasireyo SABA SABA twasireyo bene birabiri na mwenda tubahamizana twija kandi cyo wacerebera ikinihiro kitone mu kucyanura abantu mbare ko kwingana batwore bingi kandi abantu betekate cyababiri na mwenda bona ko shanga bakire kaceka cyayi umuceri nyeta abantu bona nyeta abanyangugo nyeta abanyambara bwizwera bone nakorire nyeta abanyatungamo bena kuja kinihiro nyeteka teshe kuza umukinihiro kaceka kuryo muceri enyama kureba beshongozi na muno nkaro jini sister charte rasta chaz kakuru owa Kitwe nyeteka teshe ko yabeshongozi nyamwingi ari mu reji rasta chazi abiruna mubiru mwera tweshanga yo twena tweshagatereyo iteka tekire ku isomo kinihire birabiri na mwendo rwa mukaga yenda kurya inyama no muceri ekinihiro SABA SABA nanye nipajara stachazi kandi ngenda kuzakinihire birabiri na mwenda ashakikacika yama nyoni nkunda bishishino niwo nkwenda kureba bije bishishino nikamushango mu kinihiro SABA SABA yo man we go ebyo bikiryaho baba Ebeneza sokoro go muri Nyihango mu district ya Rwampara barigireyo nabo kushagika entekateka z'ekinihiro cyo mwaka ogu obwo barikuherezayo kirigana zo muceri ogo kurisa abantu abarije hacayika cekorwa mu Kagoro. Omuchere ogu gwakirwe Patrick Kabagambe orukora program yo wakutanga heru nakagwe aha Radio West. Nitsima ubahagizi mwena abahasibi mwena bakutwagira bakika mwanya gwito group shango muri Nyihanga Nitsima West ahabwo buhagizi ni tweyero kubashagika umukinihiro echi bari kuzaho muri Kaceka Stadium kiniro SABA SABA nekwehireyo nka management ya Ebeneza Suits kushangwa muri Nyihanga kubahereza kilo 200 zo mceri eza bere ready kuzakwika mwanya abantu bindi bicuye kuko wonyine kindi doitabari tipsi gasinga abubona mwije muri bingi shemererwe tuzo mu kinihiro SABA SABA umuceri ngugu ezinikira 25 kilo zingayi kurwa Ebeneza Suits muri Nyihanga. Amon Twehangane or manager w'omwanya ogu ashabire ba customer babo okwijja kubegitaho okujaguza na Radio West okwika aha myaka 2 yobuhereza. Radio West ntikunda abuhereza burungi ahabwa aba producers barungi aso ni kweta ba customers bitu mwena kwija ebirabiri na mwenda ari Kaceka Stadium okujaguza emyaka 2 ebaisa omubuhereza
akasiki k'ekinihiro kya Radio West hati erizoba kasiiba mu katare kagango omuri kabwaho mu district ya Shema Ndoramu Edwin hamwe na Elias Rutugusa.